Akura masih inti kathar sih. Karbi atum ke tribal law, tribal atum particularly karbi atum ke Jipang rida dapida suarlo tum apena akur dunde bachitote. Jai kathar clarification cipilo. Nehema sor ke lake Kolkata sor ke Bengali ke. Pulu ke lake Bengali culture lo, non tribal culture lo. Alang itu ke 62 of hip. Karbi customary law tan elike of hip kusik. Othi pamrit ko sonsi apiso an inti kathar ko pachitok tanol lake siksirul kat itu bang. It is an attack on the customary law of the Karbi. Langsung muni dapat lagi vote pinang di. Do jai kata akan pacu klaim bang. Keke kangkang rata kan pemamu. Tenon uye kimia tu biar langsung citok apa mah? Non alam di ayah susah kucing pulo, tok dia mati. Lagi nona uye kimia tu pam kahing nu atuan hijab pun. Jai kata yo si apiso aku inti kata ku citok pulo te netum pisi long le depo kusi akap non uye kimia akar bipi akar bipu tu tinggi depo, klaim depo. Nasi lagi uwe kimia dong kan tuar kanting segi jam kahinu akrom segi jam lasor kahinu akrom bangke jai katar japon beliau haji lasi nona election bangke jai katar ke rem vek EPSL silong itu tu mata jai katar kan vote pipi je vote pipi lo pulo telake kalau customary law kan kayak kar biaro na tenga bangke lake ku senem Pur senem pulo lapan. Pur senem pulo te karbi atum ke ada yang ngalam sekali. Hasti di piji bang ke jupijir pasu pakas si tangli pulo lapan. Kali pulo te Brahmaputra Roy lut puskip lut pen. Bang ini apa ta? Lang Roy pan along ludung pro. Pati di nang pareng di pareng. Kali pulo te ok pulo long si jir pesi jorku. Oh kali lo harap kursen apa pun si jor lahaya hasti pinam non SC akan dilihat non BJP akan dilihat non Kongres akan dilihat non Gona Sakti halas sangman tarik kong kemar nike make lapan jai katarai katring siapa long sordar pun kathas non inti bukan apa langsung lapen bahasa yang dikatakan bangke karbi serta notis ada ketok. Kita jai katar ke lahai kata ke historical truth alama bat rada kan EPSLC ali nonolong alama takar yang lama EPSLC ali dalam tanah salama kan kantuk itu ketika kantuk memang kita mau dipecah di dalam kita labangso ada historical blunder dalam bangke at least jai kata is fully aware. Hello, 1969 blunder lapan kala 1969 mistake bangke 1972 aningkan Northeast reorganized correction claim sita that was also not done claim lo intent sudah hello John Scott conspiracy ko Congress kan la EPSLC itu mate Congress atau ke ruling board at in council state government atau central government lalu alama apa masih halaknya historically kami lakukan di masa apa EPSLC lakukan kongres itu nangkap tri alam non tumi pen pini alam tak tu apa coba di bawah lah soal apa coba di bawah lah latung pulo cukidam tam council election hold within a period of 6 months council bang re-election tu ipo Dr. Tuliram Rong hang akan ke kapisun lo EPSLC atun si election ta hypo council long cari long po jaya kata si CM po contract ka cetak po sakuri ka cetak po masih dak educated youths for pak setan dato cibilang drop par pelang mahon mantap council of trans gitu
alam tum pulo high court along case pidamet lo na lo order ke high court along ta case high lo pusi hal bang so order ke nam PC election na bade no na diu MP election no ho election campaign along ta APSLC al leader to re-election alam no ho it head de je upi posa de je head alam tum pulo high court along case high lo pidamet lo Handak no, akes jujalan ke handak no, ane tum parsuda dalam lo, kalau tum handak no, upia polisi APSLC tum high court lo, re-election apu thak kes PN lo akes, atum upia polisi high court lo parsuda mahir. Why do they fail to pursue the case on re-election in high court? BJP lo bentangkat pendiat mak. Election manifesto lo ta, lamti apa? Re-election putar, SLC atau election manifesto lo kan, non election meeting lo kan, no kan ni jaya, upia pot why, tapi mang hukum masih dicek lo, jadi tu kita tahu kan ke, BJP lo prinsip poisa pandia, kasi election meeting lo kan, re-election alam mang yang jaya ni lo, high court lo kan atau case parsuda mahir, latung pulu. Non-tribal amen, para amen, kice amen, voter list bening thanet, lata kacubai mati, lata high court lo case high edlo, not on the high order. Kupisi paro kice pat idut bak hanta amening than punya dia lo. Lasi lata kapacubai, rada kan paturba, non turba kapike, election manifesto lo dalam mata tokter non election meeting ke jaya katakan no opera nang jaya, even antong inti taneng jaya. Bikram Hanse taneng jaya, taneng jaya, Rajesh Kisu taneng jaya, majok APSLC a leader da non-tribal amen voter list pen kathan alam election campaign along ning jaya. Last ningkan po, Kongres pen BJP pan ke sorsa sedensi APSLC apan lok ASC apan lok sika sorsa, ningkan po nangka sorsa nilito apan. Lalu nilai tu biasa sih kita cakap, nilai tu cakap regional party dua pot, cakap ini, nilai tu pun lagi regional party kali ti election commission lo kita registration dah belan, lapen laktu macam ke Meghalaya lo sama kita Dakar beang lo regional party kali tak pun lo, setan non nomination paper lo eklang dah, nomination paper lo ke independent, usia dah ke cetok nak kok. Poster lo independent pulo, tumi kalau aku lah tu ciprin tu lo. Within bracket APSLC, vote for JI Qatar independent candidate within bracket APSLC. APSLC itu, APSLC kali JI Qatar candidate long ni dah itu. Candidate kalau MP lo independent lo alang lisi MP candidate, bola APSLC dah alang lisi MP candidate. Double lo. Alam tum pulo yang itu simbol ke torchlight. Nunggu, where is torchlight? Where is torchlight symbol of the APSLC? Where has it gone? Whether the torchlight has gone to London to look at the Queen? I can say. Lapen the election affidavit of JI Qatar, as stated in his nomination paper, is against the customary law of the Karbi. JI Qatar akan ke tarik thongkya tingong dulu. Jadi tu ke lah tarik key counting ahudan ke rem ko high ko ladakan sing tongko. Next election ko sini tu mechisiko. JI Qatar ke non tarik thongkya barni Karbi yang customary law kang law pot adai kitu ya pada cisik dan lah. Kalau bangsa adai to bang, APSLC as supporter al leader teman endu jima. Masih APSLC ke high hello don. Maka langsung parti bang ke election juga tote belum jampo cukup. Masih lain lo. Ini press conference bang ke nang itu maju kan rata nampak ciri kita. Jurul pardon pada